Kwa bene so do Badwam TV Badwam health tips so na wotwe mu ye ba bedi nkomo de afa computer vision syndrome ho wa say computer e na say the tie bia no ye bewie nkomo na wotwe mu no na the way you use your computer and e hu sunsanso a enya ewo ye ni ho me Dr. Rachel Usiakosa oye optometrist ene na wotwe ye ba bedi nkoma ehuhia pa nti abatan enkwada obi a ye mu chefa fasedama endpoint homeopathic clinic say ya re ben ene hawadwen ye bo wura endpoint a obehwe ya me ho aye den prostate no oguso ye scan ni free e de ma mema oba infections hawadwen ayenko endpoint ho na on treaty sebe ya enkonya nsunsuaso boni bi wawo mu frame point was 0244867068 867068 Dr. Rachel Usiakosa do me akwaba Mr. Chana Femi Joso bibi aboko de na me Adom boko ahofe na wotwi wo se ye kasafa computer vision syndrome but it of my na ye nto aso na wotwi e bisim visa aka no me da say safia computer vision syndrome eye conditions a ne nyina ka bom abefo computer and digital device you use no the more you use no etiminya effect ewani so na enam se ene world na ye kono sa abefo ne me adoso ntino bebre na enya effect ewo so nansen I don't think ka se yentre mu Adom TV ne yentiate se conditions a anye wani nko etimika wo kon wachi no ba bia this week yato ye boase a kirem na the more you sa abefo ne mai the more it me affect wani yeah akwambe na to me affect when you bra use computer yo send them the picture back me better ni atiase won send ni pankasa wani no on a normal day say wo hwa ade a oblenke me ne wo ka say mbo wani kama na nsu awo wani ne so enso no wo say man ne yeso ye pepepe kama but ni pa say wo hwa ade a won say some picture we ebe try better to at TV ne sama ye hu BBC ye na ye hu no etibo say inso bi produce ewo ha say gland ha no na flow say ya na aba na besia ko sa na ti eti the more wo blink no eni ni ka bom a ewo hye ne kama na die esiri say nipa say wo use ebia wo digital device ni ade na you don't blink like umbo wani bibiri eti eyesa na wo bie wani no for a long time emma anino so no air dry in fact it mean a lot of effect e wani ne so enu nti no normally say bia sen ka babu wani am woni na ye kama no we use computer and say bia o phones ni ade na na how many minutes or seconds na say boye ni meka say on a normal day no on a normal time e bia me no ka say ya ka say e was say ka within 1 minute no about 15 to 20 times yes but obi use say abefo ne me ya the whole minute no e be kwa 6 times e be kwa 8 times it ye kan nyina no enya one day na ye kan o consistently na ni panetwo na ommo nani no it mean effect wani no so na ya na bebe na omo nya aware say sana condition we na dey ba onya djuma ko ni pani fie no no say problems na sha say ba yeah ene na wotwi wada wo ma abekan ho na ya to aso me wo number no kakra na ja yakoye ni mu ye obi bia na wafro me da say obetima frame 0244982821 0244982821 Dr. Rachel Usiakosa na yene di enkomo nti no ade anka wo se ye boye ni within 1 minute no ye bo no be 15 times no menya sure boye ti akire ni ye hwe TV ni ye hwe ball no ni ade ye blenke ana ye moye ni no na wotwi mu kan ye ho na ye nisa enkomo we ni hwe sunsun so wo sunti e so bo wani ho e ban fasedama endpoint homeopathic clinic na da wo ma menya kwan bewura dog ha ye ne di enkomo na wotwi mi di afia amankwa tamaklo china enkwa hoden e wo ha hye